илтимос агар ягон домулаҳо бошанд, ягон ҳазратҳо бошанд, ягон уламоҳое ки мефаҳманд аи соҳа як навор кунанд ё ки бачаҳо дар комментария хитоб нависа бисёр то аки олиму уламорам набошен, алҳамдулилло фаҳми хуб доранд. Аслан мардуми тоҷик ҳамин фаҳму чӣ мегӯянд доно ҳастанд. Алҳамдулилло алло ай қадар донову боилму кунад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ҳаҷ мераванд пиёда 5 моҳ 4 моҳ 3 моҳ то ба хонаи худора ҷобаҷо шава расанд, дар ҳолате ки дар хонашун бемор аст оилаш, гишнаву ташнаанд. то ҷое ки ман худам маълумоти мақсад кофиам надорам мутаассифона, бояд ҳаҷ рафта омадан, агар хато накунам 2 моҳа ё 6 моҳа, бояд аҳли байтат ай хурду хӯрок аз сум аз ҳама чиз полностью таъмин боша, полностью таъмин боша. аммо мутаассифона ҳозир баъзе ҳоҷиҳои мо қарз мераванд миёянд. ман намегум ҳаҷ биё ёки наравем дурустараш. ин хонаи худо аст. касеро даъват кард иншоалло парвардигор дар дили хош мерава. аммо мутаассифона то ҷое ки ман худам мисол мегирам 4-5 сол шид як ширкати замзама реклама мекунам, мерим мебарем, ёри ман медонам да заминша мефурӯша мерава меоя, говша мефурӯша мерава меоя, як чизе ки нон меёрад дар хонаш мефурӯша мерава ҳаҷ меоя. барои чӣ? барои ҳамсоям рафт, фалони рафт, ту рафтан наметони шитоби таъна накуна. ҳаҷ рафтан наъузу биллоҳ барое ки одамои хай доранд, ҳо рафтан ин фарз қарз аст. шахсое ки надоре аллоҳ мушкилитро осон кунад. ман шуморо пасзанӣ нестам. аввал шумо мақсад дурустараш бояд қарзи қавалатонро фикр кунед. мисоли га баъзе мо ай магазин 3000 5000 10000 сомонӣ қарз дорем, аммо ҳаҷ рафта истодем нангакӣ. як гове ки дар хона шир дода истодай ҳамаи мефурӯшем, мо ҳаҷ рафта истодем нангакӣ. шумо бояд ина агар барои ҳамин чое ки мефаҳмам ҳаҷи одами камбизоати шароит намерасидагӣ ин ҳамин намози ҷамъа ҳастай. дарак дорум, медонам пасзани ҳамон бародар нашава. як бор ҳаҷи умра рафта омадааст, дар хонаш оилаш бемор аст, ман намедонам, намегум ки аст. моҳи декабр январ буромадаи ҳамин тоҷикистон пиёда шаҳр ба шаҳру мақсад ба ҳамаи ҷо рафтааст. дар хонаш гуфтиямш ки нарав, оилат бемор аст, ту марди хонаи номбиёрӣ монда аҳли байтша рафтай. алҳамдулилло ҳамон о вақти вай декабр ё ки январ буромада буд, ҷанг набуд. ҳозир дар эрон гардондан шуд. мардуми азиз, бародари азиз, хоҳиш мекунам, фарз ё ки суннат мешавад дар шахс, дар банда, дар мусалмон, ҳамае ки имконияти ҳаҷ рафтан доре, илтимос мекунам. бисёр ҳоҷиёро мебинам ҳамиҷа пиёда мераванд ё дар велик мераванд хонаи худо, хиёл мекунанд савоби зиёд мегиранд. парвардигор ҳеҷ гоҳ ба бандаша вазминӣ намехоҳад, намеёра. тараққиёти замон аст. ҳар қавму миллат бар замони худаш бо асри худаш дар қиёмат пурсида мешавад. автобусҳо мондагӣ, тайёраҳо, самолётҳои хуб мондагӣ ки дар ҳавол бояд бирай дар 15 рӯз 20 рӯз ҳаҷ кунӣ бигардӣ биёй ё ки ҳоҷиҳои фарзӣ осонӣ мондагӣ. олям асрои пеша ки мо савоб мегирем, ҳичи намегирӣ. шумо ай нони хонабиёритон мемоне. ин қадар азобу машаққат дар ислом инчунин нест. исломи мо худаш пок аст ва сабукӣ мехоҳад ба мусалмоно. аллоҳ ҳеҷ гоҳ ба бандаш сахтӣ намехоҳад бародаро. ва шахсое ки дар хонату гишнаву ташнам партофта рафта истоде, қарзи қавалаи магазиноту монда партофта рафта истоде, шумо на савоба меёрове, на фарза, на сунната. ман боз мегум бародаро, мақсад барои худо ман гуфтаистам, ин чизе ки факт гуфта истодам. мардуми азизам, бародаро, бо мана ҷанҷол накунед, ту чӣ кор дорӣ нея. ман шахсоеро ки гову мол шува фурӯхта рафта истодиям ки баъди мақсад 100 гӯспанд дошта бошад, 5-6 гов дошта бошад, фурӯша ман ҳичи намегум. як гови ягонаш ки ширтии хонашай 5-6 гӯспанде ки хай 2 моҳ баъд 3 моҳ баъд ам бояд бикушад фарзандош гӯшта бибина. хеламу дар ҳамаи тоҷикистон як қисмаш дар назар ҳамара не гӯшта дидагӣ нестем. як гӯшта дар таи ҳаму як қаравған мондагӣ барои як меҳмон.
اما متاسفانه همو هستی خونش فروخته حج رفته زوده. حج ما و شما من فکر میکنم قبول نیست. من از علماها از داملوها به خاطر خدا خواهش میکنم هم یک نوارا کنه، شاید کرده باشه من ندیده باشم، فهماندگی مردم کردن در کار که اینچونی نکنن. اما شخصایی که حج رفتن هستن اداره هایی که مقصد افیتسل نمیبرن، مقصد شرکت کمیته دین از داخل تاجیکستان. من روسیه را نمشه نمیگیرم با نگن دیگه شرکت ها که ما چنگو امورنه، شرکت هایی که افیتسل هستن که لیتس های اساسی دارن شما را میبرن میارن حج فرضی و عمره به همه یا بره. من برادر ازبک فاسدنی نیستم، هفت پشت نمیشناسم، میروه ازبکستان در او شرکت میروه. بعض شرکت هایی که هستن در حج، مقصد شرکت های ازبکی در نظر دارم، ویدیو میکنه همه صده برای کی وای هم وقتی ای سمالوت میفروه دو جای سه چهار جای خوب میبره شو اول با گسنیسر نو برده عمره شو حتی بعضشون کرده میبره شو در مدینه یا در مکه یا سیامکش منه چخیله او بیچاره مصفید کمپیر ایجا میدونه که اولی درش عذاب وای پیش اینتریو میتی ای هنه شرکتی زور بوده تمام. همون شرکت ها را وقتی اومدن شو یگان اینتریو بگیره با میبینیم چخیله. وقتی که میرم به چلو بعد هم یه عمره شو میکنن در گسنیسه میپرتوین شو، یه خیلی گسنیسه شو 10 کیلومتر دورن در غار احد و غار ثور. مقصد کیم گیجا دورها هم با اون خاطر چیکار میکنن دیگه بعدی اومدن شو اینترویو نمیگیرن برای که عذابی سگ در اونجا کشیدگیان. خانه خدا از سفر به عذاب نمیشوه. اما شرکت های همین کارا میکنه از خدا بترسه، شرکت هایی که عذاب میتی برای چی شرکت های خودمو هستن بلوگرای مشهور خودمو رکلامش میکنن. وقتی بلوگ رکلام کرد عذابادی تی میایست ای بلوگ میخپی تو رکلامش کردی جواب یابتی من یگان بلوگر یگان شرکت پاس نمیزنم. اما خانه خدا رفتی حق خدمت بگی. اما بیزنس گفته عذابی سگ به حاجی ها را پدر و مادر را، این هم خود پستی و پستی انسانگری نشون میده. با اون خاطر حاجی عزیز پدری که مهر محبت عشق داره با خانه خدا اول اندیشه کنی بعد سفر کنی، حرکت کنی در تاجیکستان. از تاجیکستان خودمو بپری همینجا از راستکی با جیده یا با مدینه راستکی سمالوت اوده ابرد نه هست. مثال میگه 16 یا 18 هزار سومانی شرکتی چی هست اینایی کمیته دین من رخشو نمیدونم. اما در ازبکستان 13,000 12,000 14,000 نگه او جمعه با 3,000 با خدا عذابی سگ هم میکشه. برادر ازبک خفنش از شرکت های با قوت هم دارن که الحمدلله حلال کار میکنن. اما گفته سودم پدر عزیز مقصدی اساسی ما مردم مسلمان عذاب ندادن است با خرافات پرستی، با یعنی که از حد گذشتنه که با یک قول ما مسلمانی سخشیم عذابی سخت کشیم تو پروردگار حج ما را قبول میکنه. با اینها گرفتار نشیم، حرکت کنیم. پیش از سفر علماها هستن، مسجدها هستن، از ویا پرسه که چیکار کنیم که ما در سفر عذاب نکشیم و چی خیل کنیم حج ما قبول شود. در کدام حالت قبول میشه در کدام حالت نمیشه. برای اینجا فرض است سنت است این مومنتوش هم فراموش نکنید. هر چی بود به خاطر خدا بود. السلام علیکم.